Toto musaza wanjye, ese ko nabonye wishimye bya hatari, byari byakugendekeye bite? Nabona gufite ibyishimo bidasanzwe pe, wari wabikuye hera? Shakana kabaju. Rito, nekuzwa n'iki kubigira? Ese nawe n'ibyishimo bidasanzwe, mu buryo utakumvamo. Niba ari n'umunsi unshimishije kuva nabaho, ni umunsi w'ejo. Impore ma, ibyo byishimo bihora ugira bidasanzwe, ko nzi ko bigira wagiye mu mafuti. Ubwo n'icyo wakwase noneho wakabyarawe. Ese ubundi wari inkoko y'abandi, none ubu ngubu byagenze bitera? Ariko igihe cyose mumbona bamufutiye, kuki mumbona amafuti igihe cyose? Ubu nushaka no kumva yuko ushaka kuba narishimishije mu buryo budasanzwe. Ariko genda warengana karimisha bakota. Impore ma, karimisha bakota se none ryo ryavuye hera? Kana kabaju. Erega ibyarabaye benshi bizabayobera n'ubundi. Karimisha bakota ni akazina kagezweho sha, rwose uzabaze. Yewe, ayo mutereme aho yatoragura simpazi. Ngaho nyibwira rero ukuntu ibintu bimeze rero. Ibyo byishimo ahantu wari wabikuye. Umva rero, mwibwirusha ukuri mushiki wanjye Rito. Ejo nagiye muri pariki, ngiye kubona mbona ingagi iraje. Irampobera. Abantu bari ku ruhande, barangije baraseka cyane. Bona baransetse, bona banciye amazi. Yewe, si ukuyavuga baciye ku rurondogoro koko. Yehe. Toto, ibyo bintu uri kuvuga n'ibikabyo rwose. Ntabwo wahobera ingagi. Uzi ko ibintu yari bukorera ubwo? Ingagi ni imwe mu nyamaswa zigira amahane cyane. Ubwo arimo kunyifatira ngo warayihobeye. Ikibazo rero cyanyu, murabemera gato. Mwagiye mwemera ariko ibintu mvuga ko ariko ko biba ari byo. Niba ari ibyo bintu utabyizera, usabaza kasha amayo kwa Rufose. Mubampaye inkwenene nawe yararimo. Ariko mubwiza ukuri ni ikibwa. Yirukanse ishyamba ryose yenda kurimara. Ariko se Toto, ubundi ibintu uri kumbwira ni filime cyangwa n'ibyo warose kugira ngo use kubimbwira? Mubwiza ukuri, icyo kigema ntabwo waza kukimbesha di. Dore ko wanyifatiye. Ariko narumwe koko. Kana kabaju. Jewe karimisha bakota. Ntabwo nakubesha pe. Ariko musiki wanjye Rito. Ubwo urumva nakubeshe koko. Ibyo bintu koko urumva nabitinyuka. Nzabesha abandi. Ariko woweho ntabwo nsigera nkubesha na rimwe. Aha, Toto, erega turaziranye. Si ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri, iyo mitwe uba uyigize ntabwo bwaba ari ubwa mbere. Naho uzarya inkoko z'abandi uvuga ngo ni inkware, ubesha abaturanyi, bagusige mu kabari basanga wazinyweye, ugasubwa urumva wasa kunyifatira, usaba se di, n'abaterewa ntabwo banyifatira. Yewe, hari abamoge bakanse kandi kumwe n'ingagi. Hari nawe utumva, dore ko nawe kukumvisha ari ibibazo. Ariko ubundi, ikintu mba nibaza, kwa iki mutagiye mwemera? Muzemera mwabonye koko? Herega Toto, uko wiyeretse umuntu erega niko gufata. Yase mubeshe, rwose ntabwo nyamfa kwizera abantu bose mbonye. Cyane wowe di. Kandi umenye yuko bavuga ko uwizera umwana w'umuntu ngo avumwe. Sha, simubeshe Rito, urambabaje no mu buzima bwanjye. Kana kabaju. Yewe, Rito, urakwasa cyane nta kibazo pe. Ubundi sa mwibarize. Nutizera umwana w'umuntu uzizera nde di. Uzizera ibiti, uzizera amabuye, uzizera iki. Cyakoze, urakoze. Bantu mwese mukurikiranye Toto na Rito. Mukore subscribe kuri YouTube channel yanyu. Toto Wacu TV. Ubundi tubahati byiza gusa.